Yo, there's a boy. Kayaro koraga. May my God kill you. We mwega muthikiriria na mwiroreri wa Miaki na Mebe TV gwiraga hana ho mucie wigue wi mucie getwo muro wa Kimani riu clip ino ya Karango wa Muraya ni gituthurite ndereti ingi njeru clipa uhoro mugeni ni ati ngwire clip ino ndiakiri ti ati ni njeru yakiri ya hau gabere riu kumana na scandal iragithi na mbere yake na Wairimu na Lea Nyabuki uhoro wigi Wairimu niragituthurire ndereti muno na andu marakimiriukia tondu ngirora mwana wa TikTok thaici niwe iragitrend tondu muthenya wa ira nayo niwe irakiriaga bado riu he mundu akiheaga warning kana urathi akirakarite muno kuria kuragituika ne maina kioi kana kioi ni mwanake wikoragwo hada TikTok ta itakio wega kane akiheagwo uhoro thutha wake gukiaria ndeto stakiri ciama cia Karango wa Muraya riu andu makihuritwo ni matuku ya angi makimwira Karango just let it go and forget Ngai nyagukuriria brother peace be with you ugakiwa haha it is 2 years now na bado ako hai ugakimwira ati many years kioi ugaketwa advance akawatiri anaambia MC Zaku Akizaku ujue wewe ni mkufi with a lot pain in your bones in Jesus name. Sophia Kagatiri, you don't know the power of forgiveness. Karango akiolia haria Bi Sophie enogereto Joanna kauga isikuwe ni Wairimu unaua wewe ugagitoa wambo Kenya ugatiriri in Jesus name ni akimaka muno tondu ngikara mundu akiaria nabo heka undu akikitwo kaundu atakiri kega kana gakimutura rungai auga atiriri igua ngoma siwezi kuhurumia pesa unakuraga suru hakiri na mwisho akiuga atiriri mothe ni maito na monago ni andu no ni ngurani wa andu aria magicangire kumana video gusa creator na njira nene wonu wakuniri kumana video comment hau betuka wa gushare o hamwe na gusubscribe Miaki na Mebe TV o ihinda ringi ni twakiumagara